radim sa Željavom, što je izgubio Dubanovića. Ima 2 treće mjesta. Može sam malo. Idemo drill. Vidite se vrat. Bliži kući vadi prvo vlada. Bliži. Ne dalje. Vlada, ako možeš, vidite se na vrat, bliži kući. Malo ti pali da staviš koleno na kup, među ruke. Vidiš da će na vrat, na lepim kupove nazad njire. A da idemo da prođemo malo. Vidiš da će na vrat. Daj da pokušamo. Pozicija. Probaj, Vlad, probaj odmah treninga. Malo.
za treće mesto Stojčić Aleksandar, naš Ansal